Sih, nyantai ka TV-an dah. Jadi gimana yang digorong? Ya, macik gorong ya coba ya. Ya korong nggak jadi, becek mana? Biar Latina. Boleh lah saya makan. Harus kreatif. Ah, ya. Mon mele malolo baju apa? Iya, tapi dia dah laju helu. Dia dah tak layak pakai pun. Nyantai ke. Ning kumalem mah. Musik. Dia jana. Iya. Macam kacau. Wah, silat, bro. Keket-keket, bro. Kenapa? Bah. Tak tahu ora. Pasik yamuk. Ring lain jira, tering tak tahu apa, salah paham. Lopot sasaran. Heeh. Dia ngak ruam pun ni. Engkau kan lesem musik-musik ngak ruam. Engkau kan jauh. Lempong bawa saya beli saya kadang orang saya nengen saya capok pokol. Ya ruah. Ya ruah. Anu, kok mau ngawasaki? Terus acara silat ngak ruah. Sino acara kawan. Mbak njok us maksudnya melindungi diri wah. Melindungi diri. Maksudnya sabuk-sabuk to ami aja ke. Jaga. Mi bodoh apa-apaan ruah. Mi bisa melindungi orang-orang yang lemah yang benar. Iya betul. Tapi mula andi silat, mula tahu ka silat bana. Aru aja sampai silat wae kagak beseni beni. Iya, jangan sampai disalahgunakan. Bulan buan di silat pas sok jago. Jo tak oleh. Kalau biasa. Dua apa yan? Ya. Datang. Jadi mah Dari Kelabang, beli bensin. Jadi shit. Ya, jadi tano malam saya kacau ning ano, musik. Ning kue. Ning kok. Ya, ning kugia. Bah. Iya, nari kan cerita palalaran jet pada niku aja, niku malolo. Ngomong gik ngode ning kualalar. Bayang ka bulan beni hari ang ngocak acara silat kan. Jadi mama. Maksud tuh, apa hubungannya? Bah, njok wae mi menjaga diri ngak ruah kebaik di andi ruah. Ngak dia ya engkau masih ngak. Dan janji ngode engkau lari kena do lah tua lah. Bila tahu ngode dia. Silatnya bentuk acara de emak, tapi ben tak tahu ka kuncin percuma. Ya. Kunci umat tahu. Kunci kunci. Kunci apa? Kunci mobil. Beni kunci iya, beni kunci mobil, beni kunci lamari beni. Cok umat tahu. Arwah perguruan apa roh? Pagar Nusa, PSHT, pas karate, taekwondo, elang putih. Apa kera sakti apa roh? Banyak cok. Arwah andi tahapan-tahapan boncok mah tahu bana. Iya arwah kakak di bagian jajan bani sebut ki buru. Arwah pada tawan di kunci kia, buka kunci nganceng tahu. Banyak tak tahu. Tak tahu. Mangkan ajar sambil kau tu tahu jirian kuncin. Ya, mana no ajar kabe nang us. Bayang kok beni penter keng tahu kaji kuncin. Tak emak di mak amun lah. Kanceng tak abet nek kene. Orang nggak kene. Lapar ajoy sing anu. Tapi tahu cara muka kunci aman. Aman. Langsung. Saumpamanya coba bingkok mana? Siapa? Engkok. Saya coba siapa? Bek nah. Ya. Bek mak nyoba engkok dah biar. Pernah norok silat tahun. Biar tak biar pernah kia lambok ki ngode. Dia mangkan kok ngingai kunci-kunci luang. Sepu apa saya? Engkok bernana Paul. Mak badan tere raus. Apa memberenang saya bilang enggak biasa. Arwah mon perguruan loh. Apote, Ya. Celeng, Urin. Hijau. Hah? Iya ijo. Iya, engkau tempat kasih Paul bilang anu. Gajian-gajian anu tak pakai masuk anu. Wah, jadi ya bernantor awan. Kan saya kok kelihatan saya penting tahu kunci. Ya, coba ah. Makasih, Pak. Maksa. Engkau dah dekat orang tua ngak ria pas Saumpama berhadapan langsung dengan musuh. Ya, apa sih, Be? Apa sih, Be? Pak, berma. Dia mana cuma dia. Pas enak hap. Dah. Pasakan cak kung nangkung. Hap. Hop hop hop. Apa sih? Colok sasaran. Bah, hari yang kau menerosaki, tompas biluk dia kan. Ronyut ya. Berhadapan langsung jadi ya. Si mungkin lambat nggak buru ya, Mama. Nekuk kan. Hop. Itu sweat ya. Sweat. Tos. Aduh. Tos. Kuncinya yang penting. Bisa, Us. Baik. Mangkan kok iya kan nengen kok enggak boleh masa patah engkau tahu kunci silat. Tidak mungkin lah. Pun dari ada. Nanti ya coba sama pas seleb dari Budi. Kancing dari Budi. Kancing dari Budi. Silakan. Bagaimana? Saumpama. Hop. Cekel mas. Cekel mas. Hop.
Ho. Aduh. Pre boleh. Bisa, Be. Bah. Ada apa-apaan nah? Lah tanang tekuk jangan dah. Iya Kancing. kui tanang. Mau pas muson ngi betale. Mararia. Ah. Ada. Pak bermak ah. 2000 dia mas nana. Ada coba. Iya. Coba. Bawa Mas Budi. Pas kelek gua. Enjo, tale. Ayo bener. Iya. Tale. Tale. Pasken. Tak. Iya, ya. Bah, belum lecen. Bisa Yeah. bisa lo. Mau pas Cot. tangkis. Heri ya. Tekuk ya. Noko lah tekuk. Pasakan. Iyo. Ya. Lecen dia. Mak lecen lu. Gaya belum lecen. Andi ilmu beluk lecen. Yeah. Engkau yang tak ada bela. Dia tak nyaman tibi. Keng mun kau benih ilmu beluk lecen je dah. Berapa? Juri apa dan kata ruah nih sabaran kata pote. Ada apa? Ale jir. Gaya nak ruah aja. Mak kaji dia ya. Hari abang janji buru bayar yak. Heeh. Cek senga mere ronyot. Ya. Bah, ya, ben tahu kau pun gambau. Heeh. Hari ala raja ya. Koli. Iya. Ya, nak aja. Hei. Hup, wah, 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 wah. Tak ada masalah. Kel dem dagar ngepul. Tak kerbul ngepul. Bah, Bisa tengku, iltem. tengku. Dia tak lojot apa je. Hari mak badan pancek tak ingus. Limur biasa dia letak. Boh. Tapi aman. Aman. Ya. Hebat wen. Hebat tak sakit nggak bisa. Aduh. Ya, dah nak ni. Apa-apaan dah Agar nak. anu be. Aun tu ya. Aun tu tak keren. Ya ruah saya kamu. Kosong dia. Berarti ilmu ndaki bodoh. Hebat. Bah, Iya munik gini pada nengkok heneku. Ah. maksud apa nak madam mah? Motor rasa apa? Tak kata. Munik gini pada nengkok nyaman. Ya. Mun pas raja, tengki. Tengki raja? Orangnya? Iya. Mun kunci lah tekuk. Tak mandang raja kene. Apa boleh raja biar keturunan. Tak apa suka i. Tapi tahu kau kunci nak. Wot. Locot. Locot. Ya. Gimana nak orang ngasih raja? Ya. Apa? Ya, dia yang cuba dak kan. Ah bener. Arwah. Mbu yo loke ya. Olok. Ya. Bak nagi. Aduh. Tengok kan. Okey, olok. Bulian sore dah mas. Ya. Ada je masalah je. Rajom Ya ya, tu dia lah jadi pak. main tank. Lapar raja imun tahu kau kunci nak tak ada masalah. Kelek. Ya. Ada masalah. Bodoh mas. Bodoh ya. Ah. Ya. Naruh pun tengkok. Ya. Iya orangnya. Ya, mana? Nah. Kaya kunci nasi penting. Apaan je kasih Allah? Iya. Pelak raja ngak dia. Ari bisa kan. Bah. Boleh pergi coba. Ya coba mana? Nih kalau lulusan Arbi. Apa? Ntar roh Arbi roh. Apa roh? Oh, abri kok. Abri dan komik sarapi ada dia. Abri ada biar ngak dia. Ayo silakan tak apa-apa dicoba. Ya, mana mancing mana? Ayo silakan mempelak coba. Adep-adepan langsung wan dia. Ingat seban kena? Iya. Boleh. Ayo coba. Ada kan? Aria, mana dia? Masukkan. Ya. Koncina. Kunci. Sokek je dia. Berkunci nambu kalau angkut tajuk dulu sampai saper. Ya cengannya mana non kita tenaga mana. Ye, mak ba encak mak kecak. Bah, kan kasus saya gelak engkau. Enjar mana tahu kunci na. Mun pas ingat si gelak, takut tanang ah. Bah, boleh. Aku. Ya. Mana? Beluk lecin, kemas. Ada legend now. Ada alecak. Sokek dia. Ada beluk lecin nah. Orang legend now Satya. Ambu. Kunci nama. Jadi ya, beluk alecang nyaman. Mana kenal apa ini dia? Kenal. Di budi. Kenal. Mana? Tak bisa je. Tak bisa. Aduh. Iya, sasaannya. Tak tolong. Tak perlongan Nuria. Matian anak. Boleh kasak. Boleh boy. Boleh. Ayo, mulai. Ha. Kuncinya si penting. Tak apa-apa yang mula kunci datang. Ada kagapi. Oh, ternyata apa hero dari kuncian ya. Kunci yang mula kunci na tekuk. Kau tak benda tengah kita kunci. Iya.
Locot kape. Oh, pentergi ya. King mun tada sebini ende teng we na. Mate. Neng kaya cabut aja lian. Ya ruang nyaman kunci. Mesti beda datang ruang. Ya nanti ya mana mama tak datang dia lecak kok. Tahu ekok pelkok we na. Iya nggak ruang si penting buat Satya membeda apa-apaan. Ya tak musik ke, tak apa ke. Allah si ucap. Si penting damai. Atau karan. Iya bener us. Hari ya. Pak apa amun ngangkui adab aturan si bagus tak kira acara. Si penting selamat. Maju sebagai nak-anak ngode pelajari karena pencak silatnya termasuk seni tradisi kia. Ya. Ini tradisi yang dari Indonesia kia. Dan didasari dengan sopan santun yang baik. Betul. Ayo pulang lagi pada. Hari ya. Ini ya anu ya betul ya kan. Bawa ya bawa. Ayo dah.